أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan kami ke api yang memakin kami semangat dakwah Islam, yang memakin kami penanawag yang iman. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran wallah ama saling gagaw agu makalimon. Wadhariyati dharwa. Ibat ko pupumanamper sama bandes. Falhamilati wiqra. Gusto pupumangawid sama penada. Faljariyati yusra. Gusto puplalata sama albod. Falmuqassimati amra. Gusto di gumung-gumun kusuguan. Innama tu'aduna lasadiq. Matan asu ididiandir kanun at titua benar. Wa inna ad-dina lawaqi'. Gumatan asu kukuman napakatanadan. Was-samaa'i dhatil hubuk. Ibatak ko langit adan ang mga lalanon. إنكم لفي قول مختلف. متى نسكنوا نمت التودن كقتروا سسرا سرا. يؤفك عنه من أفك. Pepekatalikod nun sutaw andang apiakatalikod. Kutilal kharrasun. Pimurkaan sa mga bukag. Alladhina hum fi ghamratin sahun. So siran na matatago ko kadam lang aki kalilipat. Yas'aluna ayyana yawmuddin. Ipagisiran o anda so alungan ahukuman. يوم هم على النار يفتنون. سيك والوان السيران نتتون سيران كو أبوي. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. تأمينيو سو قد تتنغرقنوا. Gaya sus kanu na pupagalukalukan yus kanyan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Matang asu yaman ang gila nasi ko mga surga gumabulan. Akhidina ma آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. At-tarima niran so inibgaykiran ukad na niran. Mataan asiran nayabtadiran ko unanuto na mipipiasiran. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ayabtadiran na may tukok kagagawi ipagpakaturugiran. وبالأسحار هم يستغفرون. Gusi ko kapagpaka libabasyan mana aso kapagkapitayan nasiran na pupumanganisiran sa maapo ko Allah. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Gusi ko mga tamukiran
naden arkon o pemangni gusudi pemangni wa fil ardi ayatul lil mukinin naden matattaku qallupa amang tanda ko kitu tumangkad wa fi anfusikum afala tubsirun gusisipan kumaginawa niyo baka no di pengilaylay wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun gusisi ko langit so pagperkano gusu ididiendir kano fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaq إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نaibatku kenal langit agus solopa kamatana ya at itu benar lagi oh matan asqanu naqatruyo هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إنو أم يقتل مرقنو ستتلن كما بنتو أو إبراهيم ما نما ملائكة أكيس السلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم munkarun guni asumur siranun namitru siran sasalam sumimbag sasalam nya pamikirian ang pagtawai adi makikilala faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin naminanay sumong kay karumanyan, naminiumanyan asapi apiagyaw. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Na iniubay niyan kiran na pitruyan, inukanudikan. Fa'awjasa minhum khifah قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم نكياكنا كران سقلق نبيترويران أديك كلق نبيانو توليرانون أماما أمتاو أي pembuatan فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم لم يقوما سكرمنيا أميكو قرطالغميان لم يتبيان براسيان كم يترويان أسقن اللقص أم يبلق قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Pitro iran mana yadan man so pitro qad nanqa mata nasqanyan sumawangan amatao قال فما خطبكم أيها المرسلون Pitro yan Antuna ipagangin niyo, hay mga sugo. Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin. Ituruiran, amatanas kami, nasiyugo kami kung pagtaw ang mga baradusa. Linursila alayhim hijaratan min tin kana misiran kapakaurani sa mga ator apun sa lipaw musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin totoo
O san sisi ko kadnan ka arok ko mga balawani. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين نبقى ومي سمت التقون قم يا مرتيا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ندا أمياتون ميرون السلقاو كو إسا قولي أمر مسلم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم نيني بغا ميرون ستند أرق أسيران أي كالكيران سسكسا مالبدس وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وسيفنكم موسى وني أسونمي كفرعون ركس أو قطنتوان أما بيا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون نتم يلكد أركس أقوم بيرون قبيترو يام أبلك متى ودي نتتربنا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم nasinik sa amis kanyan gusto mga tantara iyan na inibunga misiran ko kaludan at sa kanyan nakapupanginsuyaan. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم بسيفن كبقتاو وعاد Guni Abu Tana bikiran sundu amma minasab. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلناه كالرميم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Pelauran amai tubuh amiadan salian abani rotu da baluya aisan ulu papak. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين gusipan ko pagtao samud guni atur ongkiran asunur kanu sa taman ku waktu asiksa. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Napi martabatan niran susugwan ukad na niran Namiadan salsiran o lalis asiran nakasasan dengan niran فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين nadasiran makagaga gumanat budayran malinding aginawiran وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وسبقتوا نوح غني متى نسيران نبي بالو سيران pagtaw ang mga sungklid والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون kusulangit napimbalamis kanyan sabab ko bagar gumatanas kami ititu amya kaaladun والأرض فرشناها فنعم الماهدون
Kusulupa nakaya tamis kanyan nasaya na magpiya so miyangayaton. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Usulang taman na inadnami ang gaganapa kaanyo pagkatadmi. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Napagagaw kanu ko Allah matanas kanyan napagpamakay katiyar kanu ang mapayag agpunar kanyan. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Nadikano pangambal sa rimbang wallah ang katuhanan asalakaw matanasakon na upamakaiktir kano amapayag apunar kanyan. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. موت المن Adam yakat talinguma kusiran amyauna aniran asugu abairan turwa abalik mata udi natatarapunan. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. موت المن أدام يا ميقتلهم كيران Kumyauna niran asugu abairan deterwa abalik mata udina tatarapunan. Atawasaw bihi balhum qawmun tawun. Bayranaya ini tetanana kena pasiran na pagtaw ang mga darwaka. وتول عنهم فما أنت بملوم. Nataliku din kasiran kaknabada na pauing kaon. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Na pangtumaka kamataan na sutuma napakangayaguna kumiyamaratyaya. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Nada akiad naku kumanga jin gusto mga manusia arwar sana kuiran maswaswat. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Da asinganin akong kiran apagupar udi akong singanin ikapakakanairan rakan. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin. Matanasu Allah naskanyan supagpagupar akhir kubagar adi petarotos. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Namataan ada na bagian osiran amin dedar waka aki pantag kusiksa alagi duki pantag mga ptiran nadiran raka na mapangani ikapagalukalukiron. وويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Nasangat asiksa abagyan usiran amya mangungkir
si kualungadiran asu ididian dikiran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Pitruyan na anto na ipang ninyo hay mga sugo. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم mujrimin. Pitruiran amataan as kami nasyugo kami ko pagtaw ang mga sala. لنرسل عليهم حجارة من طين كأنمسيران kapakaurani sa ator apun sa lipaw. مسومة عند ربك للمسرفين. Tutusan si kukadnan ka arok mga malawani. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Napya kaliwami so matatagun kumya marataya. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ندا أميات نمرون السلقاو كو إسا قولي أمغا مسلم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Na ini baga kamiron sutanda arok usiran ay kaalkiran susiksa amalipadis. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Gusipan ku Musa guni sugunami ku Fir'aun rakus ukatantuan amapayag. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Natumya likod arakus o gumagabayron gupitero yan balik mata o di natatarapunan. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Nasinik sa amis kanyan gusto mga tantara yan na inibuang amisiran ko kaludan asa kanyan na kapupangisuyan. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. Gusipan ko pagtaw aad guni abutan na namikiran sundu ang maminasa. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Da plawon yan amay tuho amyadan salyan aban yan uto da baluya isen olopapak. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Gusipan ko pagtaw at Thamud guni at turon kiran asunur kanu sa taman ku waktu asiksa. فأعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Na pimartabatan niran susugwan ukad na niran namyadan salsiran ulalis asiran nakasasandangan niran. فما استطاعوا من قيام وما كانوا
منتصرين ندسرا مقاقا قمنات قديرا ملندين أجنويران وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Kusuk pagtaw Nuh guni mata nasiran namya baloy siran apagtaw ang mga sungklid والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون Gusto langit na pimbalamis kanyan sabab ko bakar gumatanas kami ititu amyaka uladul والأرض فرشناها فنعم الماهدون Gusto nagkayatamis kanyan nasayana amagpiya so miyang ayatun ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Gusto langwan taman na inad nami ang gaganapa kaanyo pagkatadami ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين na pagagaw kanu ko Allah mata nasakan na pagpamakaiktir kanu amapayag apun kanyan ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين na di kano pangambal sa rimpang wala akat Tuhanan asalakaw matanasakum na uppamakay kutiyar kano amma payag apundar kanyan كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون موت دنمان ada am yaqtalinguma qusiran am yawnaniran as-suku abairan datarwa abalik mata udi natatarapunan atawasaw bihi bal hum qaumun taghun bayranaya ini tatarna kena kasiran na pagtao ang mga darwaka فتول عنهم فما أنت بملوم na talingkudi kasiran kaknabadan apawing kaon wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na pangtumaka kamatana sutuma na pakanggayaguna kumyamaratiaya وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ندا أكيد نكو كما جن gusto mga manusia arwar sa anak wiran mas waswat ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun dasinganin akong kiran apagpar gudia kong singanin ikapakakanairan rakan inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin mata nasu Allah naskanyan supagpagpar akhir ko bagar adi peterotos
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Namataan ada na bagian o siran amin dadarwaka akipantag kusiksa alagid o kipantag o mga abdiran na diran rakan mapangani kapagalo-kalokiron. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Nasangat asiksa abagian o siran amya mangungkir si kwalunganiran asu idi. Bismillahirrahmanirrahim. Si kungaran Allah amasaling gagaw amakalimun. والطور وكتاب مسطور. Ibad ko palaw atur managyo su palaw aron inimbitarayo Allah sumusa ko kaya si kuliwaw niya. وكتاب مسطور. Gusto kitab miso surat mana sa Quran. في رق منشور. Kukaratas amakakayat. والبيت المعمور. Gusto Baitil Ma'mur agyutos walay ang babalain adito panmambu o mga malaikat sa langit. Wasaqfil marfu'. Gusto atap ay pupuro agyutos sa langit ang matatampa sa dunya. Wal bahril masjur. Gusto kaludan ang mapapano. Inna adhab rabbika lawaqi'. Kamatan asusiksa o kadnan ka napakataladan. Ma lahu min dafi' da apakarnon. Yawma tamuru as-samaa'u mawra. Si kwalungan ang mabirbir sulangit sa titu wa kabirbir. Wa tasirul jibalu sayra. Gu mamangi kayontong sa mga palaw ami kayamber. Fawailun yawma idhil lil mukarribin. Nasangat tasiksa sa alungan utong abagyan umya manaplis. Alladhina hum fi khawdi yal'abun. Susiran nasi kuribat kikabibiban. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Si kwalungan ipanarumagsiran kun naraka jahannam sa mabasang akapanarumag. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Terungkiran giisu apoy asupya kang bukagyus kanyan. Afasihrun hada am antum la tubsirun. Ino balik mata ini antawas kanong di pemakanun. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Sumbuin niyos kanyan na puntang kanu. Antawa adi kanu puntang.
na malagidr kanu ayabu ay imbalasar kanu na supinggulaw lanyo. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im matan aso miyamanang gila nasi ko mga surga gu kadarandang فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم mabubabesiran sabab ko inibigay kiran ukad na niran gupya kalidasiran ukad na niran kusiksa kun naraka jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Terungkiran kang kanu guinom kanu sa kapipya ginawa sabab kuping kulaulan niyo. Muttaqiina ala sururin masfufa وزوجناهم بحور عين. Gisiran senda-sendang kumakantir akiraran taranan go pakapu mga rumaan namisiran sa mga tatayid ang mga pipiyay kapmata. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وكل امرئ بما كسب رهين. Na sumya maratiaya guti undug siran o mga muryat tawiran ko paratiaya napakiraw tamisiran ko mga muryat tawiran guda kurang namikiran ko galabakiran amay tubo uman isa tao nasanda ko galabakyan. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. Na pagumana na nisiran sa unga agus sapu apa kebubayan nilan. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Gisiran roon dadawaga sa inuman ada ilangon guda ay kadusaon. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Guplibutan siran o mga hudayran lagi dubasiran muntia at tutungkop. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Pagadapan o sabad kiran susabad pagpumagisi-isiran. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Teroniran amata nasakatano namiabalwitano guni ko sisi tano ko mga tunganay tano ang maalak tano. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Na ini kalimutan o Allah gupya kalidas tano niyan kusiksa apakarubraw. Inna kunna min qablu nad'uuh innahu huwal barrur rahim. Matan
Sakatano na miyabalui tanugoni, nga pupumangni tanu rekanyan. Mata nas kanyan so pupumampia amak kalimu. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون na pupungtu maka kasababku limu ukadnan ka nakna abaka parimar gukna abaka tatarapunan أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون kena kagiran teron apa babayok na daraan tanur kanyan so pengababagu umasa قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تروانك ددرقنو قمتانا سقن نبديو أبدكو كددرا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون بكرنا يا سسقون ومعقدق دائران kena kasiran napagtaw ang mga darwaka. Am yakuluna taqawwalahu bal la yu'minun. Inoiran gitarwa piyang balan yan ya akatro kena kadisiran mapaparataya. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين نبغي سيران ستطول الأجديان وسيران إمام benar أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون basiran ni adan sada am yang adan antawa abasiran im yang adan am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun bayran inadan sumang langit agus sulupa kena hadiran tatangkadan أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون بكرا سيسي سماك خواسان قد نلقى أنت بسران إيب مقباس أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين badan atwakiran mana atwakiran kulangit maka pupamakin kesiranon na talingumaan umya mamakin kiran ikatan Tuhan amma payag أم له البنات ولكم البنون ba ayartian na sa mga wata bubay narkiyo sa mga wata mama am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun na baka kira na pagpamangani sa sukay nasiran na pun ko kapakambedan na kapapanadan siran am indahumul ghaib fahum yaktubun bakiran sisi so nigagaib nasiran pupenuraton am yuriduna kaida
فالذين كفروا هم المكيدون kena kaya antapiran na antang na marata nasu miya mangungkir nasiran ipiang kakaidan am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yushrikun badan at-tuhaniran as-salaqau Allah suti su Allah mawatan ko ipupunakutoiran wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun markum na umakailaysiran sa sagintas ko langit apukulog na peteroniran agabun at tuturugan gabun at tuturugan fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'akun na butawaning kasiran taman sa mimbarat muairan su alunganiran sukiran siranon sa tanod يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون alungan dikiran makang gayaguna so ikmatiran sa may tubo gudisiran pangatatabangan wa inna lilladhina zalamu adhaban دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون Namantaan ada na bagian usiran amin dadarwaka as-siksa as-salaqawro ugay nasukadak lang kiram nadiran katawan واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم na puntang ka kukukumano kadnan ka kamataan asaka nasisi kuma kailami gupetes bikin ka sopudi o kadnan ka ku waktu akang ganat ka wa minal layli fasabbih wa idbaran nujum gusi ku kagagawi na petasbih ka rekanian gusto kapa makasadap o mga Bismillahirrahmanirrahim. Sa kungaran ng Allah ama saling gagaw ama kalimuan wan najmi idha hawa ibat kubitoon igira amini gayib ما ضل صاحبكم وما غوى kada makasilay su Muhammad apdiyo guda maribat wama yantiqu anil hawa gudi petero sa puun sa kabayayan in huwa illa wahyun yuha dakos sa kanyan inunta na ilaham ipagilahamon allamahu syadidul quwa inindaur kanyan o Jibril atanto amabagar dhu mirratin fastawa miakabagar na mimbatang وهو بالأفق الأعلى السقنيان na si kusin sindadan o kailay amma puro thumma dana fatadalla
Urianian namya karani mana su Jibril ku Muhammad gu dunia siku. فكان قاب قوسين أو أدنى nam ya baloi alagid odua puro busugan apana odi nalawan unsa kadasig فأوحى إلى عبده ما أوحى na ini ilhamian ku uripin Allah. So ini ilhamian. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Na dasangka so puso Muhammad kumilayan. Afatumarunahu ala ma yara. Inunyo pupamawalas kanyan kumilayan. ولقد رآه نزلة أخرى السبنر أميلينيان سجبريل كو ميا قيسا السلقاو عند سدرة المنتهى سيكو سدرة المنتهى agiutu sukayo pembetuan sa nabak matatawu ko ikapitulapis o langit. Indaha jannatul ma'wa. Mi pagubay niyan sa kanyan o surga at jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Gwani pagkikulob ko sidratil muntaha so pagkikulob apakamamasa. Ma zawal basar wa ma tagha na dama paling so kailay o Muhammad gu dama kalpas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Saben-sabenar miya kailay ko mga tanda ukad na niyan lebih amala. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Ay gadayo ko barahala pembetuan salat guso Uzza. Wa manata thalithatal ukhra. Gusto manat aso ikatlo asalakaw ba'dan agkagainan. Alakumul dhakar walawul untha. At tirkiyo sumama na rakiyan sumabay. Tilka idhan kismatun dhiza. Gito man nasamauto nakambagi-bagi akasurameg. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Dakus kanyan inumta na mga ngaran ay inipamtunyo sa kanyan sa kano gusto mga luksyo. Ada ini turunon wala akatantuan. Da ang pugunutan niran arwar ko arangan. Gusto kabayaw mga ginawa. Nasaban-sabnar miya ko makiran apun ko kad na niran suturuan. Am lil insani ma tamanna. Ba kekuo manusia sunganin umayan falillahil akhiratu wal ula.
narak wallah sukuri aku sukuna. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Namadakal malaikat kumalangit nada akibgai aguna upang upaniran amay tubu inun takurian o kaidin wallah si kutaw akabayan gumasuswato. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaika ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. متى السجران paparatian su akhirat nasabna betuaniran semua malaikat sangaran ababay wa ma lahum bihi min ilm nada arkiranun aqata'u yattabi'una illa adh-dhann da apagunutaniran arwar ku arangan wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Namata na suarangan nadi pakanggay guna ko benar samay tubo. Fa'arid amman tawalla an dhikrina walam yurid illa al-hayata ad-dunya. Na tadi kuding kasutaw at tiadi kudanian sopananad mami guda akabayaan arwar ko kawiyawiya ku dunia. Dhalika mablaghuhum min al-ilm jutuman riyaw tiran aqta'u. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Mata nasukadnan ka naskanya ni matao kutao asuminilay pun kulalanian wa huwa a'lamu biman ihtada. Gusakanian ni matao kutao aku bidukuntol. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Narku Allah susisi ku mga langit gusto sisi kolopa liyajziya alladhina asa'u bima amilu. Kaanyan mibalas ko siran aming gulaulas samarata suping gulaulairan wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Guanyan mibalas ko siran ami pia-pia somapia. Alladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Siran na panananggilaan niran sa mga aladusa gusto mga pakasisingay inunta sumaron yadusa. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Mata nasukadnan ka na maulad inapi. Huwa a'lamu bikum in ansha'tum min al-ard. Huwa a'lamu bikum idh ansha'kum min al-ard. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض
Sekanyan ilbiya mataur kanu guni aadunun kanunian apuun kul lupa. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum guguanias kanu na mga budi kumatian o mga inaiyo. Fala tuzakku anfusakum na dinyo bantuganan ikasusuti o mga ginawa niyo. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sa kanyan ilabi amat tao ko tao amyan ang gila. Afara'ayta alladhi tawalla ay gdaka kuskanyan at tumilikod. Wa a'ta qalilan wa akda gumigay sa may ito natip diyempo. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara basisir kanyan sukatawi kumigagay nas kanyan na pagkailay niyan. Am lahum yunabba bima su'ufi Musa baon dama panutul so sisi kuma kitab Musa wa Ibrahim alladhi waffa gusto Ibrahim aso tumiroto alla taziru waziratu wizra ukhra adi kawinan ubara dusa so dusa usalakaw wa an laysa lil insani illa ma sa'a guda akatangkad ko manusia inun tasumyang kalabakian wa anna sa'yahu sawfa yura kumataan asugal bakian nakilay din thumma yujzahu al-jazaa al-awfa urianian na kebalasan sa balasat taruto wa anna ila rabbikal muntaha namataan asibu kukadnan ka suka dan salat wa annahu huwa adhaka wa abaka kumataan askanyan naskanyan sebab ko kapakakala agusto kapakasagad wa annahu huwa amata wa ahya kumataan askanyan naskanyan so miyang imatay aku miyang uyag wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha kumataan askanyan imiadun kung gaganapa mama aku babay min nutfatin idha tumna puun sa malbugaig igira aluminyo wa anna alayhin nash'atal ukhra gumataan matatangkad rekanyan so kapangadun perumam manaswalung anak kiyama wa annahu huwa aghna wa aqna kumataan askanyan naskanyan pupamagay sa kakawasaan gu pumagay sa kamiskin wa annahu huwa rabbus syi'ra kumataan askanyan naskanyan ikadnan ubitoon as-syi'ra wa annahu ahlaka 'adanil ula gumataan askanyan mininasa kupagtaw aad sa paganay wa thamud fama abaqa gusuk pagtaw at thamud nada aliyang bayang kiran
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Gusto pagtawa Nuh guni mata nasiran namanya balui siran asiran lebih adarwaka gul lebih malawani wal mu'tafikata huwa go gingad mu'tafika na piusengyan فغشاها ما غشا na ini kulubianon so ini kulubian asiksa فبأي آلاء ربك تتمارى na anda kumalimu uqadnanka semkanka هذا نذير من النذر الأولى. Muhammad gaya na pupamaka ikhtiar apa duko pupamaka ikhtiar apa gana azifatil azifa miyakarani so pagkatalingumaan makna subangkit ليس لها من دون الله كاشفة دسلقاك والله أبقى يقول أفمن هذا الحديث تعجبون أنتنا السبب أجيان كي تطول معنى القرآن نائب بمسانيو وتضحكون ولا تبكون غوغي كانوك قلا آدي كانوك منغد وأنتم سامدون غسقنو نا كيكا تتنبن قانون فاسجدوا لله واعبدوا نسجد كانوك الله غوسو بسم الله الرحمن الرحيم سيكون غران والله أما سلين كغاو أما كلمون اقتربت الساعة وانشق القمر ميقرني سبنكت قوميو باق سؤلان وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر na umaka ilay siran sa tanda na talikudaniran guteroniran abalik mata ama babar وكذبوا واتبعوا أهواءهم gu piakam bukagiran gu inunutaniran suma kabaya arribat wa kullu amrin mustaqir na umanibtad na adun abtur qna'anyan ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر نسب سبنار أدن أم يقوم مكيران أم غتطول أسو قدر المان ستبعوس حكمة بالغة وان سمسندد فما تغني النذر ندى مقام غيبنا سوميا مقا اكتير فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر نا تلك دين كسران si kwalungan itawag o Israfil pananawag sa sayi apakalaklak
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Maka pangalim babaan sa mga kailaran, pagpumakam buat siran pun kumakubur. Alagi basiran mga tarapan ami papayapat. Muhti'ina ila da' madilapit ang kapupakasungiran kupupinanawag. يقول الكافرون هذا يوم عسير. Gimatro umya mangungkir agyai naalungan margan. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. Tumya place kumya unaaniran supagtaw uno ka tiap lisiran surip nami. وقالوا مجنون وازججر. Gu pitruiran at tatarapunan gu tiap pausan. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Na miyang harapan kukad na niyan sa pitro yan. Matanasakan na kiyarumpisan na tabang yakong ka. Fafatahna abwab as-samai bima'im munhamir. Nalika nami sa mga pinto langit kuig apagkerubos. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Gu piyakam buatan nami sulupa sa mga bulan na miyakam berat muasuik ko suguan asabnar amiyadiyangka. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Gu riura namis kanyan ku pitepi mga papan gu mga pansar. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Pelatas si ku qailani balas ko tao aayab tadyan na inungkir. وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nasaban-sabnar ini baga kami ya atanda nabadan apa nanadam. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Na antuna imyam betad usik sa akan gusto pamakai tiernakan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nasaban-sabnar libu dami sa Quran ko kapagkatanudiron nabada napananadam. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Tumya please supagtaw aad na antuna imyam betarusik sa akon gusto pamakay akon. Inna arsalna alayhim rihan صرصرا في يوم نحس مستمر. Mataan as kami nabiyuto na namisiran sandu dumadaguos si ko kagagawi na kagagawi ang naas kiran lumalagaday.
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Dinian gagansingan sa mga manusia lagi dubasiran mga itadwa kurma amyang abubadot. فكيف كان عذابي ونذر. Na anto na imyang betal siksa akon gusto pa makaiktir akon. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Nasaban-sabanar alibu dami sa Quran ko kapit tinutirun nabadan apa nanadam. كذبت ثمود بالنذر. Tiap lis o pagtaw Thamud so pupumaka iktiar. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Napituruiran basu manusia apa terketanu asakatau apa gunutan tanus kanian mataan asakatanu amai kabagyuto natitu miyatagu ko karibat go kapameteng. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير. Inus kanian Mbugiku pananadum kun dulun-dulunan tano kena kasakanian nabuke at takabur. Sayalamuna gadan manil kazzabul ashir. Katuko nirampu sa akhirian o antawa ibuke at takabur. Inna mursilun الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Mata askami nasugo kami sa babay aunta at tibakiran na nayawang kasiran gu tigerkar. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Na panutulang kakiran amata na suig na pimbagi-bagi kiran umanis sagub na si kwalungan yan pagkadar pa. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Natiyawagiran si Qadar abdiran na kinuan yan na biyuno yan. فكيف كان عذابي ونذر. Ana antuna imyang betad usiksa akon gusto pamakaiktir akon. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Mata askami na biyuto na namisiran sa lalis isa na miyabaloisiran alagid umyarupud kukudal. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Nasaban-sabanar alibu dami sa Quran ko kapatnudiron nabadan apa nanadam. كذبت قوم لوط بالنذر. Tiap lis o pagtaw ulot so pupumaka iktiar. إنا أرسلنا عليهم حاصبا. Matanas kami nabiyutan na namisiran sandu ama kaawid sa watur. Illa ala Lut
inuntasu ta'alo kulut najjaynahum bisahar qasyab tamisiran ku kelibabasian siab tamisiran ku kelibabasian ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar limu apun ku hadapan kami lagi dutuman akan balas yami ku tahu amian alamat walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nudhur nasabun-sabunar apya ke ikhtiarnian kiran susik ami napya mawaliran so miya maka ikhtiar ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر nasabun-sabunar ina ngairanon so kikabubuluson ang mga malaikat na biyutami sa mga matayran na pitrukiran na taaminyo susiksa akon gusto pamakaiktirak walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqir nasabun-sabunar kaya balagaan siran ko kapita-pita o siksa at tatap fadhuku adhabi wa nudhur natamin niyo so siksa akon gusto pa makaiktirak walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir nasabun-sabunar libudami sa Quran ko kapag tanudiron nabadan apa nanadam walaqad jaa fir'auna nudhur nasabun-sabunar miya kawa ko pagtaw o Fir'aun so pupumaka ikhtiar kadzabu bi ayatina kulliha فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر napiakang bukiran sa mga tandami sa kalangulangan yan na inigandra mikiran so kagandro mabagar apa kagaga akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur baso miya mangungkir kanu tumu adiso miya unaniyo odi na bada nakakalpasiyo bada nakalalpasiyo si kuma kitab am yaquluna nahnu jami'un muntasir inuiran diterwa asqami madaqal matitimu Bismillahirrahmanirrahim si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimun الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سؤال الله أما سلين gagaw imin daw ko Quran inad niyan sa manusia na inindaw niya noon sa lalag الشمس والقمر بحسبان سؤالungan agus ulan nasiku itungan والنجم والشجر يسجدان naso mga tu kapendunapa gusto mga kayo na mga ngalimbabaan siran kumasaling gagaw
makna su Allah. والسماء رفعها ووضع الميزان nasulangit na ini puro yan sa kanyan gu inad niyan sa timbangan alla tatghaw fil mizan kaang kanu dikepukas ko untol وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان na pakambatangan niyo sukat timbang ko kauntol gudi kanu pengurang ko timbangan wal arda wada'aha lil anam nasulupa na kaya tiyan sa kanyan sa baba arak umakadan. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam katatagwan sa mga unga mga kurma kibubungkusan. والحب ذو العصف والريحان gusto mga unga amaruni aden mga inuutian gusto mamot فبأي آلاء ربكما تكذبان naanda ko mga limo ukad ninyo pugungkir niyo خلق الإنسان من صلصال كالفخار inad niyan sa manusia apun kubute gango alagid o kiyumba wa khalaqal janna min marijin min nar guinad niyan sujin apun ko kadag o apoy فبأي آلاء ربكما تكذبان naanda kumalimu ukad na niyo pagungkir niyo Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain kadnan o dua asbangan gukadnan o dua asdepan فبأي آلاء ربكما تكذبان naanda kumalimu ukad na niyo pagungkir niyo مرج البحرين يلتقيان biyutawan yan sudua kaludan agi makam berat mua bainahuma barzakhun la yabghiyan kaltan adwoto serending di makapesembur فبأي آلاء ربكما تكذبان naandakum ngalimu qad nanyo ipagungkir niyo yakhruju minhuma al-lu'lu' wal-marjan pagpagmaw apuon sa dunan sa mga tipay gusto mga koralis mana mga muntia فبأي آلاء ربكما تكذبان naandakum ngalimu ukad nanyo pagungkir niyo وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام na rakyan so upelalatas mga adan ko kaludan lagid o mga palaw
فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو كدنيو إبغمكرنيو كل من عليها فان ومن إمتتقو كل نكدا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نيبو أكلمبا نسودات أقدننقا أكيركو قبسرا أغسوق بغلمو فبأي آلاء ربكما تكذبان نأندكم علمو إكدننيو أندكم علمو إكدننيو إبغمكرنيو يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن maka pepemangir kalian so sisi ku mga langit mana maka pepemani ku Allah aku so sisi ku lupa uman goi nasakanian na sisi ku betadian فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو أقدننيو إبغمكرنيو سنفرغ لكم أيها الثقلان pamagitung namis kanu mana titik kaya namis kanu hai dua kapapanudan mana semua manusia semua jin fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nandakum alimu uqadnanyu ipagungkirniyo ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu لا تنفذون إلا بسلطان Hai kasama-sama o mga jin gusto mga manusia o kagaganyo akalambasan nyo ko pipiso-piso ka ng mga langit gusto lupa nalambasan nyo di niyo malambas o di misabab sa bagro فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو قدننيو إبغمكرنيو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Butawan rakano so kadug agu apoy gusubl na dinyo din maran fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nandak ko mga limu ukad na niyo ipagungkir niyo فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان namay kamaupak sulangit ng baluya paras au barubar alagid ukubal amariga فبأي آلاء ربكما تكذبان نأندا كمالمو أقدننيو إبغمكرنيو
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Nasalo ano to na di ipag-isa ko manusia sudusan yan, ngudi ipag-isa ko jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nandak ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Makikilala sa mga baradusa sabab ko mga tandairan. Nagi gagandran sa iko mga umbun-umbunan gusto mga para-para. Fayawmaidhin fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Naanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Gaya sunaraka jahannam aso pagungkir sa kanyan o mga baradusa. يطوف بينها وبين حميم آن. Maka pagpagaluyan siran kulit yan, gulat o puli kabuaig asangat tamayaw. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Naanda kumalimu ukad na niyo ipagungkir niyo. ولمن خاف مقام ربه جنتان. Nada na bagian tao ay nikalkian suka pakatin bagian ko hadapan ukad na niyan adwa as surga. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Naanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. Dawata afnan rumarangiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Naanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. فيهما عينان تجريان. Katataguan adwo to sa dua buah bulan pagpumangundas. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. فيهما من كل فاكهة زوجان. Katataguan adwo to sambarang-barang aunga dudua susun. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nanda ko mga limo ukad na niyo ipagungkir niyo. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. Gisiran sandang kumangaigaan aso mga didalmian na sutra amakapal. Naso kaprupuan ko mga unga o dua pamumulan na marani. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma
ربكما تكذبان نندكم علمو وقد ننيو إبقونكرنيو فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Kata tawano to sa mga bai ang mga tetangka ikailay. Ada amya kabatal kiran ang manusia kuunaan o mga karumayran ang tawajin. فبأي آلاء ربكما تكذبان نanda kumalimu ukad nanyo ipagungkirnyo كأنهن الياقوت والمرجان لقيت أبصرا منتيا أياقوت أقو مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو وقد ننيو إبقونكرنيو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بدن أئم بلاس ko kapiyapia aruan ko kapiyapia فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو وقد ننيو إبقونكرنيو ومن دونهما جنتان nadan asal qur'an adu surga فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو وقد ننيو إبقونكرنيو مدهامتان Mia gadung-gadung aduauto فبأي آلاء ربكما تكذبان نanda kumalimu ukad nanyo ipagungkirnyo فيهما عينان تضاختان فيهما عينان تضاختان فيهما عينان نضاختان كتتقوان أدوتو سادوا أبو لوان ميبا بانتس فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو وقد ننيو إبقونكرنيو فيهما فاكهة ونخل ورمان كتتقون دوتو سمغوما gu kurma gu dalima فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو وقد ننيو إبقونكرنيو فيهن خيرات حسان كتتقونتو سمغبائي ang mga pipia iparangay ang mga tatay فبأي آلاء ربكما تكذبان نندكم علمو وقد ننيو إبقونكرنيو حور مقصورات في الخيام mga lalano kikibunan ko mga lamin فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان نأندكما لمو أقدننيو إبقمكرنيو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دا أم يقبت الكران أمنسيا كونان وما قرميران أنت وأجين فبأي آلاء ربكما تكذبان نعندكم علمو أقدننيو إبقم كرنيو متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان gisiran senda-sendang ku mga untuda gedung gu mga paramadali ang mga tatalos فبأي آلاء ربكما تكذبان نأندكم علمو أقدننيو إفقمكرنيو تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام مبرو سوران قد نلقى أكيرك قبسران بسم الله الرحمن الرحيم سيكو ngaran والله أما سلنغاو أما قلمون إذا وقعت الواقعة أماي كما قتنا سبقتنا أسوالوان أقيام ليس لوقعتها كاذبة داكو قبقتنايان مكا أنكرون خافضة رافعة بقرن دنيان سسباد قبق أمبونيان سسباد إذا رجت الأرض رجا أماي كالينوغ نسلوبا سالينوغ أسامبورنا وبست الجبال بسا go masrupet so mga palaw sa sampurna kasrupet فكانت هباء منبثا نمبلو يلو papok mika kayambar وكنتم أزواجا ثلاثة قوم بلوي كانوا أتلو قدينيس فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة نسمعتاو سقوانان نأنتنا إمغتاو سقوانان وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة قسمتاو سديوان نأنتنا إمغتاو سديوان والسابقون السابقون قسم يغونا كوبراتيا نبغونا كسرقا أولئك المقربون نصيرا من إماررني كو الله في جنات النعيم كتقو كما سرغا أبا قلما ثلة من الأولين مدقل أبدون كم يغونا وقليل من الآخرين نميت أبدون كم يغوري على سرر موضونة كده دربا كما قنطر أبي مربوطا متكئين عليها متقابلين gisiran roh senda-sandang kipaga dapa-dapa
يطوف عليهم ولدان مخلدون ipagpagilid-kiran o mga wata at tatap ang mga kaudaan biakwabin wa bariq wa ka'sin min ma'in so mga baso mga kundi gusto kita taguan sa inuman apuon kubulan لا يصدعون عنها ولا ينزفون dirun sakit uluiran gudisiran ron kebrab وفاكهة مما يتخيرون gu mga apad ko matutumuiran ولحم طير مما يشتهون gusapo ang mga papanok apad ko pagkabubayaniran wahurun iin gusto mga bai ang mga tatahid ang mga pipya ikap mata كأمثال اللؤلؤ المكنون mga isyan o mga muntiya at tutungkupan jazaan bima kanu ya'malun balas kuping bulawlayran ang mga pipya sa isa dunya لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما dakar giran roong ailang guda akan beradusa illa qilan salaman salama inunta suqatru assalam aqalilintad وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نسمع توسقنا أنتنا إما توسقنا في سدر مخضود كتوسران كوكايو السدر قناو بالسرق وطلع منضود gumasaging ang mga titiulig وظل ممدود gu kasisirungan at tatap وماء مسكوب guig ang mabububos وفاكهة كثيرة قوموا أمدقل لا مقطوعة ولا ممنوع دكرنتس قدرنيان وفرش مرفوعة قمايقان أمغا بوبرو إنا أنشأناهن إنشاء matanas kami napaganda na misiran maana sa mga bayi ko surga sa bago ang kapangat فجعلناهن أبكارا نمبلوين مisiran ang mga raga عربا أترابا ang mga sasaling gagaw ang bersirsir لأصحاب اليمين abagyan ng mga tao sa kawanan ثلة من الأولين madakal abdun kumyangaw una وثلة من الآخرين madakal abdun kumyangaw uri وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
sa mga tao sa diwang, anto na mga tao sa diwang. Fi samumin wa hamim, katabu ko mayaw, gupli kabuig, wa dhillim min yahmum, gualong abal amaytam, la baridin wala karim, di pekarangay gudi mapia. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mataan asiranaya, mataan nasiran naya betajiran kunanuto nakikasusunor. وكانوا يصرون على الحنث العظيم ويبتجرن نا لا ينيران سدس أملا وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا لمبعوثون ويبتدرا ناجيرا ترون إن وماي كمتاي كني gumbului kami buta gumangatulan bamataan aku yak kami dan seruman awabauna al-awwalun gusmaluk sami am yang una qul innal awwalina wal akhirin terwangka mata nasu yang una gusum yang uri لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم napli mudun sirandan ko kapet talabukan ko alungan ama papentuk thumma innakum ayyuhad-dallun al-mukadzibun urianian namata anas kanu hai mitut taridadab miyamana tulis lakinuna min syajarin min zakkum napakakang kanudan ko kayo az-zakkum famali'una minha al-butun na mapno-pno yuron sa mga tiyanyo فشاربون عليه من الحميم نا مسندك يرون سبلك بوئي فشاربون شرب الهيم نا مقينم قانون سقينم mga unta apukwaw هذا نزلهم يوم الدين gaya italagad kiran kugoy akap pemalas nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun sekami imiadun rakanu na bakanu di pengimpenar afara'aytum ma tumnun ay gdayo kupukududyo o mga rahim o mga babae antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun basaqanu pagadnon antawas kami ipagpangadan نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين سقمي duminiang karkano ko kapatay na di kami niyo kapalaguyan ala an nubaddila
أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Ko kasembiyami sa mga lagi diyo gusto kapangad na merkano ko nganin adinyo katawan. So kapagad na merkano kung nganin adinyo katawan. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Nasabnar akyat tokonyo so kaya pangad na paganay nabanyo di katadmi. أفرأيتم ما تحرثون ay kadayo ko episodyo أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Basta kano ipupumakalunoron antawas kami ipupakalunoron. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. O kabayami namata nagkabaluyamis kanyan apuls na mabaloy kano apup pumamasakano. Inna lamughramun na ginyo maturo amatanas kami nabak kami din namiyakang bayadan. Bal nahnu mahrumun kena pasar kami napia pasar kami suriski. Afaraitumul ma'a alladhi tashrabun ay kada yukwig aso paginom niyo. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Basta kano upamakaturunon apun kumagabon antawas kami ipupamakaturunon. Law nasha'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun. O kabayami nagkabalyamis kanyan amapalad na inukano di penalamat. أفرأيتم النار التي تورون ay kadayo ku apoy suma pagpakagmaw niyo. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Basta kano miyakatu ko kayo niyan antawas kami miyamakatuon. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Sa kami nabiyuliamis kanyan apa na nadam go kapunggunaan o kita tanaw. فسبح باسم ربك العظيم. نبربرون خا سوران قدنن خا البيملا. فلا أقسم بمواقع النجوم. Na pesep ako dan saibet ko mga darpa o mga bituon. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Namat anaya atitu kaspa uqatawinyu albiyamala. Innahu laqur'anun karim. Matanas kanian natitu al-Quran apagadatan. في كتاب مكنون. Sisi ko daftar pagungwanon maana as-sulah mahfuz.
لا يمسه إلا المطهرون دا أبقى السكون إن أنت سميان سوسوتي تنزيل من رب العالمين إن ترون أبون كقدنا ما قادن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أنتم أي سبب أجن كي تطول نسقنو نا بقي إتونيو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون go pembeluinyo supagperkanu amataan asqanu napugungkirniyo falawla idza balagatil hulqum na inuigira amya kasampai sunniwa kubakrang maana asus sakaratal maut wa antum hina'idhin tanzurun asqanu sama sautu napkilainyo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun gusto kami elbiya maraniron adisqanu naugay nadinyo kilay فلولا إن كنتم غير مدينين نوسقنوا ندكنوا كبلسان ترجعونها إن كنتم صادقين نينون يتدي مبقى قصوي وسقنوا إما بنار فأما إن كان من المقربين نماي كيبتدين نبد كوب مقرنين ما نقص سرقة فروح وريحان وجنة نعيم نركيان سو kapakad ke gupa-gupar gusurga apa kalma wa amma in kana min ashabil yamin namai kayabtadian napadku mengetahui saqawanan fasalamun laka min ashabil yamin Natronon assalam bagian ka apa ku mga tao sa kawanan wa amma in kana min al-mukadhibin ad-dallin namay kayabtadian nasipad kumyamana please amit taridad fanuzulun min hamim natalagadun suplika buaig wa tasliyatu jahim gupagbong kunaraka ajahim inna hadha lahu haqqul yaqin mataan agyaya natitus kanyan sebenar amat tatangkad فسبح باسم ربك العظيم نبرو سنغران بسم الله الرحمن الرحيم سيكونغران والله أما سلنغاو أما قلمو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Tasbih ku Allah so sisi ku mga langit agus sulupa gus kanyan sumabagar amaw ngaman lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala
كل شيء قدير. Rekian sukapaar ku mga langit gusulo pa pupumuyag agu pupungimatay gusto kanyan si kulang wantaman nagausian. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Sekalian pagampaganay gumuri-puri gumapayag gumasulan gusakanyan si kulang wantaman nakatawan yan. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Sekalian sumiadan ku mga langit gusulupa si ku 6 alungan o di nagoy. Urian yan na luminyawaw ko aras sampurna akalyawaw o dumada ito. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Katawan supupakasulat kulupa gusto pupakaliyo apun rekanian gusto pupakaturon apun kulangit gusto pupamanikon. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Guskanyan na pediu api anda kanu matatago nasu Allah nasugin yung gulaulaan na pagilay niya. Lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Rekian sukapaar ku mga langit gusulupa nasibuk wallah pekantuda sulang wantaman apakulaula. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bidhatis sudur. Pepekasulunian suka gagawi ku kadaundaw gu pepekasulunian sudaundaw ku kagagawi nasakanyan imatao ku sisi ku mangararap maana sa mga pamikiran. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Perhatian Yus wallah gususuguyan. Gupamam kay kanu kubilui kanunyanon miya kasambi. Nasumya maratiya padrukano. Gumya mamugay siran nada nabagayniran balas al-labya mala. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم
وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين na antuna bang niyo o di nasendu diyo sa di niyo kaperatiaya ko Allah asurasul na petugang kanunian kaniyo maparatiya sukad na niyo asabnar amya tarimayan sudian diyo usakano nakipaparatiaya والذي ينزل على عبده آيات بينات sekalian suini turunyan kuripnian sumang ayat ang mga rarayag liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kaang kanunyan mapakaawa puun ko mga lalibutang na makasungkano kumaliwanag. Wa inna Allah bikum laraufur rahim. Namatan sa Allah na malarkano igagaw amak kalimon. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض na antuna ibang niyo sa dinyo kapumagay salalan ko Allah anto na ibang niyo sa di niyo kapanggasto sa lalan ko Allah. Arko Allah Ta'ala so paninggalan ko mga langit agus sulupa ada apakatimbang rakano ko tao amya mabgay. La yastawi minkum man anfaqa min قبل الفتح وقاتل dapat katimbang rakano ko tao amya mamagay gudapan suka pakadaag go miyakin bunway ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu siran man imalay daradat adiso siran amya mamagay ku urian yan ku miyakin bunway siran wa kullan wa'ada Allahul husna wallahu bima ta'maluna khabir na umani sakiran na inidiyan diyon o Allah sumapya na su Allah na sugin yung gulaulaan na kaipyan man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim antawa ipagutang ko Allah sa utang amapia kanyanon mataktakap guadan abagyan yan abalas amapia يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك هو الفوز العظيم. Sikwalungan amay laing kasumya maratiaya ang mga mama, gusumya maratiaya ang mga babay, sumisindaw sutihayairan, kuhadapaniran, gu siku kawananiran, peturongkiran, tutulur kanwa mapia sa alunganay, so mga surga, pagpamangundas ko kababaan yan sa mga lawasay, kakal kanuron, giyutuman nas kanyan sudaag, alabiyamala. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Alungan at roon o mga munafik, ang mga mama gusto mga munafik, ang mga babay kusiran amya maratiaya nayawa kami niyo kaang kami makakwa sa maliwanag kutihe niyo at natero kasoy kano kutalikudan niyo lulubak kano sa tihaya na katagun sulutiran sa kuta aado na pinto iyan gusul diyan na madadal munsulimu na sulionian na mapapantag sa kanyan o siksa. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Tawag niran siran, maana tawag ng mga munafikin, so niyamaratiya. Baka minyo di mga pad. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Ism bagiran uway mana mga damis kano ugay nabinasan niyo sa mga ginawa niyo gumito taridadag kano miseng ka kano gumialimpang kano o mga ungaya niyo taman sa miya kauma sa suwan wa Allah gumialimpang kano makapantag ko Allah ko o mga palilimpang maana ang mga palilimpang na susaytan. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Na salungan na daak katarima apun rakano asaliyo o ginawa o dinasambi o ginawa o di napuon ko siran amya mangungkir edar pa iyo nasunaraka
Giyuto ipatutrakan namya karata-rata akebulusan. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Bada maqoma summasa kusirana miyamaratiya kapakang bayurantang o mga pusuiran kutadum ku Allah gusum ya katuruna benar kaansiran di kebaluya lagi usiran api magan ku kitab guni na miya kalayatiran sumasa na tumigas sa mga pusuiran umadakal kiran ang mga songklid. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها تنقدنيو أمت أنسو الله إبويا كلوبا كوريان أقفتين قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Tangkadanyo amat anaswallah ipuguya kulupa koreano kapatenian sebenar apia karya gamir kanu semangat tanda kaanyo sabuta. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Mata nasu mga barasarka ang mga mama gusto mga barasarka ang mga babay gu pia gu tangan niran su Allah sa utang mapia na petek ketak penkiran gu ada na bagian niran abalas lebih mapia. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. Nasumya maratya ku Allah gusto mga subuyan nasiran man nasiran sumitu tumangkad wasyuhada ربهم لهم أجرهم ونورهم. Gu mga saksi si kukad na niran nad na bagayniran abalaskiran gusin dawiran. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Nasumya mangungkir gupya kambu kegiran sumanga yatami nasiran man imanga tao kunaraka ajahim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Tangkadanyo asukawiyagya ku dunia na matakatambangan gu karimbaran gu kapangangarig gu kambantugan ku latalatiyo gu
kapamagandiga sa kadakal mga tamo bu mga wata. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Lagid o uran amya suat sutari basok o piyakato yan. Orian yan na marurang na mailayong kas kanyan amak kabinaning. Orian yan na mabaliararag na sisi ku akhirat susik sa asangat. Gusto maapapun ko Allah. Gusto kasuswat. Nada ko kawyag-wyag ko dunia na inunta na matagsagad akapipya ginawa pekalimpang. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Pagurad-urad kano kumaap apun ko kadna niyo. Gusto surga aayak kablang yan, dalagiro kablang ulangit, gusto lupa. Initiyagar ko siran amya maratiya ko Allah, gusto mga suguyan. Giyutuman suka kawasaan Allah. Aimbagay niya no to kota wa kabayan naswallah ikirk ko kakawasaan al-labya mala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Da akisugat atiwa kulupa udina si kumaginawa niyo abadi matatago kudaptar kuda amirum pankaadna mata nagyuto si ku Allah na malabod. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Kanyo di mi pembuku sumiadar kanu. Guanyo di mi pesunur su ini bagair kanu. والله لا يحب كل مختال فخور. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
Kanyo di mi pembuku sumiadar kano, guanyo di mi pesunur su inibger kano, nasu Allah na dinyan kebabayaan su umanita kabur at tangandag. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Asiran ng mga liligit, gui pesuguiran suku mga manusia suka peligit, nasa tao at tumalikod, na mataan na su Allah na sa kanyan sukawasa at pupudin. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات saben-saben na rasiyugumi sumanga sugumi arakis sumanga rarayaga karina wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Go piakat turunami ababidiran su kitab gusto timbangan kaan mapakatindig mga manusia su kauntol. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Guinad nami suputaw akadadal man sa bagar amala gumaguna arap o mga manusia. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Gu an mapentu Allah sutaw at tabangarkan yan. Gusto mga suguyan si kukisusul niyan mata nasu Allah na mabagar adumadag. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Nasaben-sebenar asyugumi su Nuh gusu Ibrahim gu inisenggami si kumamuriat tawiran su kana nabi gusu kitab nada napatkiran aku makaduku ontol gumadakal kiran amang sungklid. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. Urian napiakit tundugami sa mga lakawiran ko mga sugwami. Go piakit tundugami ko Isa awata o Maryam. Guinibgay merkanyan su Injil. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. Tiago nami sa mga puso o siran amya maunot terkanian sa ranon. Gulimu, gu kasibay, timbaguiran ito. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Buti ako nami sa mga puso o siranan miya mangunot kanian saranon gulimo gu kasibay apim baguiranuto dami kiran paliugatan ugay na singanin ko kasuswatu Allah na dairanuto palihara ko titu akaparihalaon. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Ini beri kusiran ami maratiya apa kiran so balas kiran nama dakul kiran amang asong kled. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أي سميا مرتيا قلق نيوس الله غفرتيا نيوس سوغيان kabugang kanunian sa takop kulimuyan gusem gayang kanunian sa sindaw amiralakaw niyos kanian gunap yang kanunian nasu Allah na manapi ang makalimun. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kan katukawi utirunan ko kitab ada kapariran amay tubu ko kakawasaan wallah kamataan aso kakawasaan nasisi sa tangan wallah imbray niya no tukuta wa kabayan